Yo fifisiwa ya na beauté au témati o lo kwa litungulu ta libundu o lo kwa microscope en fait on a forme te moi ça ma belle tout à mire masoko mikusi lo kwa masako koka imbécile makolo kwa kimbuli kita makolo mikusi lo kwa ba solo yo ta ma belle tout fuma nyama ma belle lo kwa ba saka ta mako belle keba na nga fifi keba kokocha wata na buzoba noto baka ba pik yo baka ba lo wa ki na soto ya poto te fifi oloba na ngoza visa Londres ya te wena ba mito okotisa passeport na ambassade oza refi o deuxième fois ko ta passeport ne ba ozelo fois que zelo ba passeport ba ke zelo ba passeport lobby ya demain fois zelo ba passeport na ambassade o senga ki visa ba senga ki bino so ke raté nde bolinga ba chayo OK boke ko tandira Espagne wata obeta po wata oli affaire na pire boule pe na wata azoli affaire wata obeta po wata oli affaire na pire boule pe na wata azoli affaire so salaire no ba salito sala na ko décortiquer nzoto no ko kima TV yo mais aussi ça va jamais c'est ça ngana moi ça zanga forme ma belle tina mutolo moi ça salité yo eloko azei ya salité imbécile ta ma belle mele loko singa ba konye tout finoni ta ma belle loko singa bilamba tricot te longi yo fifisu ya moi ça zanga kingo ozo ko etufo nje papier ba fini elongo loko bouda rouge te longi mabe ta kingo misuni ta ma belle salité mibali no so bimano baba ya koka pona ma belle so fongoli chemise ma belle loko ma kobel ma belle loko cheval yo ti lelo kisita nyama bota kate ti lelo bota te kisita biso so to sali ba buzz na internet mutana mwana ne ero mutoluka pampers bat ba luka mwana façon ma game mwana ba so ba biza ma babana yo ti lelo kisita bota kate fui apesa ma bota na buzoba imbécile molongoli bazeli mama ba pauvre tali bumu ma belle le kami ta ma belle zipika loka be kotinya ma imbécile ta ma komi coucher te long ma bete loko e moro nyama demi pic me ba jana c'est ça ba je tanga ko mbola ngati yo lombe c'est tanga ko mbola ngati na sepelition na sepesa ba beta maboko o passeport no etikala ki na ambassade no bozuite yo lo ba ngati ngao wata bande ko boya na voyage fifi yo yebisa ngai na o yebisa biso na kinki oza na visa Londres tozela oti oyate mito na visa Londres ko bateke yo bato bazo zilanga na voyage bazo comprendre ke wata mtazo pesa wata pexo wata mobali na yo wata la yo si wata linga o le ka bato bazana ite wata mobali no ya boni ko mi placer moi ça wata makasi boyeko boni ko mi placer ne yo wata yo yebi wata yo finga wata yo fifisiwa o bengi vezoro avie na biso atanga na ko bengi to sa buzz au boya na ite loko ozama kambute loko ozana loko na marché te loko oze loko te olingo ya poto yaka normal o senti que biso to ya poto ba gaz fifisi wanga na ya poto kombo déjà tanga mana na ye poto te et puis yo nanga to tikalo za na succès monter na l'école na succès depuis l'histoire ti lelo na leko kana succès ngana ya poto kombo na ya poto ya succès koleka batu tout dans na l'école na succès depuis l'histoire ti lelo na leko kana succès o ya poto ya sans impact na pas tu refait l'école na makambo o ya poto ye lokote alors on crée buzz on crée attention à batu benga fait zoro sa buzz ne pola parce que ils a buzz o bengi fait zoro enregistrer nga non que je mi canal nga bank biso tout ça la rango biso tout ça la rango mais malheureusement il y a ce que RVC penza que o sali buzz sur la carte convention na fait zoro o boke nga ba pic yo na succès yo kasi so yebonde o ko tira attention ba que fifi chez les 12 sta fifi nga kota page la mama moi la mama ma maman chérie page la mama
et bien nga soldat nga kota a page la mama saku na senga mama ebike fona tia petit makambo na kota les news star ser nanga Marie Laure moka motema papa Rodrigue ba para bébé na biso to lingara mingi j'ai alpha kota ça pour ça polémique fona zala na kela ki bokolo news na za na fera partout ça na senga dans na koti on se comparer nanga yo moko bandi na bandi ko ya poto te pona héritier yo na momo wato linga a sauver pona ye na momo o wato linga sauver honneur na ye abeta concert na ye sans polémique yo ngo yele distraction o kindokite ata biso moto bona biso pato tiki wata beta ata pena biso moko to bona biso to ni pena ke wata beta sauver honneur a wenge wata beta to boyi penza tiko lukela wata ba problème fifisiwa na moma suka boye ngo lukela wata pona ngo sele ba peki bongo ngena yo fingo na ko fingo te pona respect wata aza ba concert na ye afa beta samedi siko muto beta bandule ne yo ngo ile distraction ba pic roto swana mutana concert ne samedi mais faut en inconscient toi fifi on pas que la location no te na ima munyoso fifi arrêtez wesh. Je parle avec tout le monde, moi. Papa, c'est pas on a mis pour retirer un lobby. Non, couteau sambelete, ce qu'on zubi aux zuité. Ce qu'on zubi voyager. Ce qu'on zuité que nous c'est en Espagne. Bah, je vais viser Espagne, boya. On a des problèmes. Ou soit au raté, réfi, ou soit au zui. Non, nous couteau simbi passeport na ma beau côté. Boni ba beze zanga mutu na makolo. Non, nous coûtons simbi nos passeports na yote. Au bandi bilobela, ok, ça buzz à mauvais goût na vieux zoro. Au bas qu'elle a jeton. Donc, yo avoya poto, il faut toucher number one na bino Jaël show. Avoya poto, faut toucher chaud des shows. Vous comprenez que l'unité de mesure, donc, chose à lobby na yo kami bébé. On a ya poto ya 6. Public est senga. Poto mou na kita na aéroport, public est ganga. Donc, faut mon live batu ba tonda Jaël aye. Yo ti ye so yo yaka pota bongote. Na ya poto to ke star. Pota 6, pota ya public est senga. Jaël foya. Na kota ambassade lelo lobi na zi visa la matière avion na ki. Ya li bunda munene Air France ma chérie différent César. Oh Jaël chaud. Esprit belé. Baki nduma mna baki bula bosala wala nga sala ngote bébé. Moni ba feto za senga na kini vie ngandi manaza tana 20 €. Mais na panza makona n'importe qui ta bébé. Nga, là za tana 20 € na sac. Mais na panza makona n'importe qui te. Parce que les poto, tu couches avec 1 2 3 4 5 personnes, ba tangela ngo kalati. Mutu sa ko triquer yo. Ba fait la chose au kabela biso na kini tuna ba ona kana senga ba ngoti na poto. Na pena mutu mo be concentration belé na crédoc. Mais makambo sila na ngote mais na kanga na nzoto na credo kina nga po so na judo mamboze bele fifinga na star na kufa star yaka potoko olingo tire tache ba te foka gel na yo lobela faut pas que la nga pique ya nini yo bébé toi niveau monter na l'écran na succès depuis na banda fifinga banda osomba voiture na age mukenga mona nga peya car nga mono tu aliboso afu d'ici la peya car nga na kitiki na peya suka yo ko patenga na nini na lekyo na relation na lekyo no sola bien na lekyo na vrai petit yo ba veno so fo ba kata o po ba kabelo nga sko ba vena nga musu ba kata ngate me lito ebele yo ko potu na malembo ozo na makambute ozo luko ko na makambu na okole ba oke makambu sila rabato posa la pe makambute donc avoya poto il faut les connaître dans les news o sala bezo benga vie zoro enregistrer appel ta musala makasi enregistrer appel tango enregistrer apa postango et puis le quoi makano solo webi ke no kosa nanga wata bando boya na poto wata ke boya ya poto ali boma la mutu no fi ampoka o we ke naka nzambe mozalisho we poto na simananga bébé na simananga na sima penza we pa poto sima sko poto zanga makambo ozana okita na aéroport non nozuku tu passeport sambela nzambe Inch'Allah, le beau visa na yo, ozu ba futelo bio ye, so pour rater Schengen, ozo Espagne, wata ochama mutu anje po ozo ata Espagne oya. Boni bakambo zanga tina bo. Boni ko lukela wata ba problème e opo non ozo ba kela ba pic kuna poso ezakina yo swana na yo finga wata, sko no fingete. Abeta ba conseil na tuka plato chele na se, abeta na e bandule na ye. Abeta ne pe na samedi
soki bat boye makelele baya sima en tout cas to tchele pa mandoki na se amona mboka otombola honneur peka ya mboka to tchena biso na se wata beta ne samedi po bat ba rater ba concert quand même hier na moto ne mobo abeta parce que yo fiwa on les distraction héroïo on les distraction pourtant lobi bon tonga na yo ganga ba oye ba kotela nga ba indi to tika wata beta concert yo za demo ki ndoki pardon et to liebe ba infrané pas quand même tika beta concert na kimia tolie ba enfant na oh li kamuni no zaka soko fandi fo bakela nga jeto yo zana na nini yo mabele mikusi yo kimbudi kiti fifi tika wata beta concert tika kolukoko omi placer en fait yo mo pele monique ozana wote mona linya wata ozate oluka omi placer soki pena ya solo zaka pena ko mi placer ngo ya na first class lo kwa pa tu rifi danga ngo ya avion mona wata vandi boso na first class bokiti na ye loko attaché de presse sko ye wata déjà ye ba pacho ba ye yo ye na sima donc niveau te o na sima wata na teleme na sima wata ozate donc niveau te en fait ozano ka mutu normal petite mo bolanda ka wata ya ka poto na malembe po par rapport mo plutôt ce qui est trop il faut ya o comprendre mais o dans un lingana voyager te o kosi comme placer te po tchano ko te fifi oh j'ai le chaud. Wow, yo, baby. Bino mon boy qui avant na poto. Moi na mai fo aloba. Yo. An niveau te. Yo mo ebi pene ke OGL show niveau world. Yo mo pando vando ebi ke OGL show makambutu kitoko atkanza mbosa la ligne kitoko mambutu. Yo mo pene ebi ke OGL show pena mambutu kitoko pepele bébé. No la ki so très. Niveau te bébé. Pour ça, on ne peut pas me fouler. Binomoko. Nga mi fula nga moko. Abi nga mi fula nga moko. Na kono mkaimba matin na bandi ko mi fula. Ka nga mo na mi fula na mutu te. Yo siwa. Oza makasa obakela nga ba jeton. Bana ba petia fere wana nyoso bo finga wata tanga ziba visa. Ba pena héritier yo. Ozu makasa sa vidéo. Alors obakela nga jeton. Ba si no biso ado la prema bata. Tokena kina ko sina bata fere kunati. Biso za wata beta na samedi kabasela dindesko na poto po biso to boage na mai wata skwa tindika kabasela tina poto wo po nenga kabasela so to boage na mai gezma weta azu asopeli susu luta poto sko wata ko tomo na traiter a poto obogi peta kabasela libanda masolo kabasela bima kabasela bimi na terrain siko yo fifi sho bakela ba clash na camarade no yo siwo depuis quand on s'aba ba camarade yo meno onya na makono na poto ngape mbange etika na dikosite mbange za ka liboso so sali rare no ba salito sala ko décortiquer nzo tono ko kima TV yo mais aussi ça ba jeno se sangana moi ça zanga forme ma belle tina mutolo moi ça salité yo eloko azei ya salité imbécile ta ma belle mele loko singa ba konye tout finonya ta ma belle loko singa bilamba loka singa blamba tricot te longi yo fifi yo moi ça zanga kingo ozo ko etufo nje papier ba fini elongo loka bouda rouge te longi mabe ta kingo misuni ta ma belle salité mi bali no so bimano baba ya koka pona ma belle so fongoli chemise ma belle loka ma kobel ma belle loka cheval yo ti lelo kisita nyama bota kate ti lelo bota te kisita biso so to sali ba buzz na internet muta na mwana ne ero muta luka pampers bat ba luka mwana faso ma game mwana ba so ba biza ma babana yo ti lelo kisita bota kate fi apesa ma bota na buzoba imbécile molongo li bazeli mama ba pauvre tali bumu ma belle le ka ta ma belle zipika loka be koti nyama imbécile ta ma komi coucher long ma bete loko e moro nyama demi pikme ba jana sesa ba je tanga kombola ngati yo lombe sese tanga kombola ngati na sepeliso na sepesa ba beta maboko so za moi si peno reglara yo sa faire face na tanga kombola nga oza na poto za na kina ko démarrer o ina guerre o sepela na ngoko tuté yo moko ko bae po niveau na ko sili so crédibilité na bamba na se nena ko décortiquer nto na salité wana kitoko passeport e kataka elongi kitako to tala mabele moi ça mabele leki kilo makolo mikuse masoko mikuse maboko mikuse ana forme te salité moi si nyamdata ya maba fufe kauka yo moi ça salité kaleso elingama moi ça salité va na ka Joseph Chako aboma ba kaleso na kata sachet ba kaleso mouye imbécile yo le loko lo balanga siwa yo
To fa la biso to ngena ko mela o la ta kaleso mo 3 fois depuis quand yo zoyo ake la yo ozu kaleso la te lobby o la ozu o pensi ka côté to vendre la ka vagin donc mutu mobile na musicien aussi ana kaleso te so la ti kaleso ninga unte ko sokola ka ndenge linga ma bon abomba ngona kata sachet na kwa ba kitsa Josepha Chako ba kaleso bisa sola mbongi yo mwasi bino TV ko sa bino so ba moni na te o ti ba fodete ba moni no basi bino ba basi o fa na batu bino ba propre bino bino ba bi soin bon soin moi si mo ba bi sa solo te la se bino ba bi propre moi si mo zanga solo ça libelle propre lipeka propre c'est solo kitoko bino ba bi ni bon ça ka soin yo ozo ba kaleso ola da kaleso noir ola na kaleso pembete o ti ngona sacha muke na ndaka wa Josepha so bokolo na ndaku na ye ocha ba sous-vêtement na kwa kita Josepha ba sous-vêtement sola mbungi lepi ka yo zoyo ke ko lalo imbécile ozi kaleso mouine courant pesa te bougie ozi côté de cha vagin o poupolango ozi pompon parfait quand même sous-vêtement donc ozi sous-vêtement mouillé ocha parfait ko ta vagin sale fille salité moi sinon na monati bakaleso ndinga mo bakaleso mbungi yo mukolo boko no pesa masoko pa bébé Bouchou imbécile moi na bébé Bouchou misia Fabrigaz bébé Bouchou moi na mukie aye no moi na mukie tebi ke garçon moi na bata moi na mukie yo mukolo bo fifi yo bébé Bouchou abeta na ba bandal yo mama bimbo bo tonna na kiti bébé Bouchou beta yo pa ke lala yo moi na Bouchou oye papa Fabrigaz a obeta yo yo mukolo bena munene no elo oni bébé Bouchou obeto li kofini bébé Bouchou sana ngo obeto o yo olela elo oni bébé Bouchou ndeti nga bébé Bouchou ke beta nga li bomate mettez-moi le j'aime ndeti nga Jael Show na fandi boeba mwana na bébé Bouchou anjo beta nga et puis na olela ba jeni nana ana li kofo beta nga sanga passe nga mona so beta nga kama teti mais yo so mwana na Bouchou beta yo ajo côté église mangembo akel lala yo mwana na Bouchou ane lo ni no epese sentiment poko tale da bwana mwa muke kota no se absentir na e pantalon ane lo côté mais ok na ko panza makolo tipo ba Bouchou yo o sakana ngai moi sika moko na mokili ya journaliste to yeba ke azu mobile ya muta chena ndako azu na mwasi na ye ozi Christ Tupac ozo mobile ya batu Tupac Christ Tupac ozaki papa ozakota mana Fabrigaz ozo mobile ya batu Christ Tupac o chena ndako na yo alozi mwasi ya Christ Tupac na bana bayaka ko lia pano ba pasaka journée imbécile yo mo mke makamote ba mami kolo yo le logo lo balanga yo le logo lo balanga tozo na passé fifi yo li bomba na mutuno yo payaka nga payaka do plus les banana de yo paya plus de 2 quarts nga paya 2 quarts na vie banganga yo balanga pieto vie ke fimo banda bota matia kufet kono somba carte nga na fimo pieto te nga somba 2 quarts na vie OK ora ba biro nga pena kana ba biro yo ba biro supporter nga pena ba biro na supporter ka bébé keba te loko salite yo no meka nga tono sin so crédibilité o kima TV ça ba ja ba so jeter la kombo na ngoma no sepeli so imbécile ko salite moi ça salite o abon abandi moi ko bonga pour avoir fa ndaka Josepha sali bino fabriquer bino boyo fifi siwa jo le boso mona na violenga ti moni star o paniquer nga j'ai le chaud o panikanga akanga pena kana ba charisme nje moi mobile nje noko o fimo ba paniquer na omeka trop chombo nga na bomo na charisme na saloni o panikanga na bandal nga pe mukonza téléphone o fina ka téléphone yo moko lomba trop no toloka fi o panikanga bweneni Jael ata bande mokili 1000 fois o koma ngate na koma yote siwa ko bwakela kanga jelote na camarade na ote wa salite makasi makaya wa fimo ya salite makasi o finga wata trop na vie faut ka soni bo finga wata mozongo soupe mena wata et ça la sonie neti nga cherche mo na kina vera mbona ke tema soupe mena vera bo fola za li boma mutu fe sala yo na vara alarme na vandi koto na dembela koto na saka koto yo siko modèle o finga wata mettez-moi de j'aime s'il vous plaît vidéo calé mettez-moi de j'aime allez yo wana kugugu kimbudi ki to que ça buzz à mauvais goût bébé oya poto lo kwa ya ngati et puis niveau bino dimnanga na YouTube pona bote moi la mibali bo botat bino basi ma bota bo bota bino sa na bota top so to bota bino bo mona so ba bi bota bo banda visiko bébé nga da na bota bana da ba kola nzambe da pambola
tant yo lingo sutukela ko bota yo faut le traitement kana le traitement te pour dana bota non ça tout ce que je veux dana bota te loko salité au moins ça salité à caleçon noir nyama merci Josepha Chako yo taba boya Josepha taba pecho ba boya ba Josepha master nanga dilo ba boya Josepha bo fi ba boy yo to bon nanga yo enga no beta indusa na Josepha bino boza kuna musika enga no koze na masala nga Chako to fandi to koze bino boza kuna ba boy yo salité songa no sona Josepha bino bovanda na te chef na bino nyonso c'est Josepha Chako patron na bino muta sala bino boza guyo peka guyo zala na bata bien Josepha so Josepha masa na nga place na oloka na Josepha bino bovanda kuna ba mi konzi ba osolola boza kuna musika ba salité oyo parce nga na za Josepha to oloka to tonga to beta indusa bino kuna boya te masolo nga Josepha bino bokoyo kongo te oh yo wata sous-vêtement mo 3 fois en salité au fond ndaka Josepha obini ba nika soutien te soutien noir mais sali ba pembe salité soutien solo na miso nga mo changer sous-vêtement depuis quand yo zo on a dit sous-vêtement da balata mais au pangu si on côté to cha vagé tala niveau moi si salité fia ba perte blanche fi mon boy o mouya raté mo bimande perte blanche parce que mouiller c'est mouiller le bata papa chéri so muta mouiller oui que mouton a mouiller et tout parce que elle est excitée et tout qu'on sort mais il y a perte blanche en fait fia ba perte blanche ba pembe na caleçon et fia salita sur la makola te parfait ça ma pekatina ça ma belle salita moi si comme kaka babano ba yoka naka yeba ke obanga asa baby si so bonika mutu akomika langage mo boy bano bayoka na bango bano bayoka na bakambasala ka bayoka naka bakosa biso yeba ke asa baby si obanga obimise na poisa akomisko lelo livas bano bayoka na bango babano otoki pa bango te babano bayoka na awo banga kaso yo pota akomisko lelo livas awo kosolo makambo nga tricage nyonso mutako beta nga na olongolango o peshot tricage nyonso mutako beta nga na vie atake panganga o akutana na sata na boy na olongolango kisa lola nyonso zwa Lembisa mutema tamsu ya mutobe ya papu be soki ya base neso na kolongola yango papa lobi azaki na concert ya Gez Mawete azaki invité mon boy o Gez ko te bete surprise alamki na bazaki na Gez na kin mbala moko yewana a se retrouver na concert ya Gez Mawete o fallait fula rabatute aujourd'hui on parle de René Soso Pembe azobeta ba musique ba belle liste na kishasa kuna bat bayeba keka bataba paka juma batabani na ba mongo mais aujourd'hui René comme international parce que abeti na ba sala minene na poto en dehors de ça asali feature na artiste international fali pour le numéro 1 na bangotu René Soso Pembe lelo aza connu partout au monde ba chéri banjo bundela e kandenge kenda lelo on parle de fali de petit fali diki fali ka fula ate diki on a rage na TikTok pour nini petit fali diki partout et que zongi petit fali on ça ba feature na ba Ewing avec na ba TVC c'est toujours fali l'office de Fally Ipupa pour votre information Marco 6 Marco 6 a teka place ba mikolo ba teka ate place Marco 6 a teka na ba stream partout ba mikolo Congo ba teka ate nous total a kaka musique à YouTube total a ba buzz ya ba congolais c'est dommage mais Marco 6 ça ne bano ba koli na poto place biso to talele sa place ya zati ba Marco 6 ba loka ba daju yo zele na YouTube yo zo zele na TikTok yezo teka place mususu na plateforme au Congolais à la kate. C'est ça. Marco 6 a camarade na bisoté. Photos en nation Marco 6 c'est un enfant. Asa mwana. Donc polémique ya papa na eko kota pa na été. Il faut ça quand même PR mon motema malam. Un enfant grandi na misu na bisoto comme collé na ba monsieur congolais ndeni. Tout suite on a daju ba collé na Kofi. Pas du nanande to brûler na Kofi. Est-ce que da juste va coller na Kofi? En aucun jour. Yeb sanga ya Lewis ba coller na papa na biso boziana. Génération ba Marco 6, vous n'êtes bébé chanda lelo azongi. To ko cha ba Marco 6 na ba bébé chanda. Parce que génération bana na biso ba koli ba osala fierté na biso awa. Bano banani ba gladi obeta musique. Na mona polémique na ngota gladi
Gladys Ndiama, moi, il y avait une de la forêt. Oh, ben, ta musique aux États-Unis. A sali ba clip a somo. Bosi mo mona sali polémique na TV. A sa polémique na Vanny Morgan te. Po Vanny Morgan mukolo. A sa la polémique na rebote. Rebo a sa déraillé. Gladys, c'est quoi ça, mon a collé les instructions à parler na bango. Papa bango musicien, maman bango servante de Dieu. Ba collé na la norme na bango. Le lendemain, ça n'est chanteuse. A sa chanteuse, mais toko collé na ba chanteuse congolaise te. Yé toko collé na ba musique na bango libanda. Gladys a un anglais. Toko so ba Gladys, ba Marco 6. Ah, ba na ba bela so a musique, ba sa musique, ba bébé tchana toko collé bango siko kuna. Ba na génération na bango. Mais ba na génération na biso te toko tchaka bango. Ke ba exaucé, ba tout ça ma boma. Toi batu to longono bana soki boyina papa est-ce que boyina na mwana mdeti makosi sa sali nini yo fifisiwa yaya na beauté otema ti olokwa litungulu ta libundu olokwa microscope en fait on a forme te moi ça ma belle tout à mire masoko mikusi lokwa masako koka imbécile makolo kwa kimburiki ta makolo mikusi lokwa ba solo yo ta ma belle tout fumanya ma belle